Ka jingi ka at kaput happening ka jala Meghalaya bat Assam kamri shu kamat kabamanta bat kabadang thamai Henry kadai kabalane da bon snem kata tang hadian katu ka nisnem jong ka jingyo ka jala ka bapura jong ka Meghalaya ha ka arpoitrik ukulalangkot jong snem sejak naispa nyupuar. Menta ka kenti ki ar sarkar jala bakantup ya ka sarkar Meghalaya hapo ka jilam jong konrat ke sangma bat ka sarkar Assam hapo ka jilam uhimenta biswa serma menta ki don hapeng ka jingpen kre banyakren halor put usam bat ru ban penbek no sisendon kumban shu pen kan mau hakar plai terik unai tung hak jikran hapeng ki arngut ki mitrang ba kabalong hanong ba shulong kaladon ka jingterwa ban ya da kelenti ban ai ban sem lani gef antik yaki jaka ki ba yakaja khaput ka jikran hapeng ka Assam bat Meghalaya halo put usam kan long lasai kasi kan terik unai la bat kana kaliang jong sulong bel ulayo ban yakran bat katu kan ningut ki badai kisiem bat kidoloi halo kanong rim ka bakidon ban ong halo ka phang ka polisi ki jing ai ni sim jaka gif antik ka ken hun sulong bel kalayo ban yakran ba usiem jaka himakrem u akting sim ka himameliam u akting sim ka himanong spung u doloi ki ilakara raliang bat kumjuru udaloi jong ilakara chiliang mentang bat kini kilapan pawi la ka jong ka jing sngau halo ka phang jong ka jing ai bat sim jaka hamnu habadan history nimla ban pediang Habadon kestri pagde ki jaka jungi. Nimla ban pediang. Habadon ki kot isla nimla ban pediang gen. Ide ben yo lot ken yo to. Abang idon ki jing tho te. Kestri jungi. Ko por nong tung. Ka khando ka khtian te apo blok tu ka basong ki kun khajar tu pak hari mi. Ki nong tung gitu ki ban po hima jungi gitu. Te ki kot isla ngidon naru ko por pareng. Ya kata ko bang nimla ban compromise. Nimla ban ong em. Ka gi ban ti khimla. Kan ni kot isla ngidon kum nu phin ayu. But hadu mentaruh na pora inong tung kidang pendep ya kamu kadem man kesnem yon ra ulang sini apa ngilek nyam sisi sinem ya makai nyam nak mengkompromis tun no taruh inong pediang te isu kermen ba ka serar Meghalaya ru apa ka song thu i tegi hok jongi kan yang hang ta ken te ringam la ban ong yai pat oksili ya kata gip antik tip sarkar jongi tan ring habran history yang so kedai ben nyelek ken ba rengkat pat kita ka background ide minyo itu pandok sini. Kita gip antik teladang ini, tangi la banduk no iki ndo gi bang hisung gi hok jongi. Ibri jongi kita to. Ni song bang i ben ni kun khajar jong ken. Cha ka wi pat ka jelah. Kum ka bala don ni ka record na do mencuahi di nakarpat kayaknya kalian sokaru ba akum nu besim ya kata tik terima Gifanti policy nomor ya kepala dapsim mensua kat kum gajing pet jongi nakti record su hati puar mensua itu kisnam untuk kunda gitu ki itu 60s ya ngapai napo record nak hima rupa hima jongi nasim Hajanasa du ki Poltan Baza Beltola ki asur bara. Ti kat kum gajing pet jong jingsam jongi mentapa. Ong ban su nakalian ka sarkar jongi ban su penjam bai. Banong ban penjam lupa kan banong pakai give and take policy. Ti kam da dan jimut thana ru ta. Ti ka sulong bum ni wala kataru ni habanya da sur jong Pinong song senong Bosong apa kaput Naman haban Sim rasul yang cepat baik Maki kikuat bandang Jela kejongi ni Nejongi ke Assam Nama ban surai tangina ni Napa Namang isong mengiru Klam dalai apa Jaka Baik kerja kan semjing nama kidai maki di basyakta halo akan ikajing ni akaja kapur nak we kapur sawi pan kasong akajing penbaik jong ini ki atli government jong Assam bat government jong Meghalaya ti mau ngipi ba ka katung berikuat teh bobun ki jaka kajongi abun ke bala lech ka sarkar Assam ti ya penbaik ya kata ke bala ada sebelum pangki kan kawengan su ban ya kajing keren ki arno ki chief minister ru dalam kepedeng mana boleh ki ome maki ru ki kwa beban ya kwa spot inquiry baik itu ki jaka ki sakta rekat berkislah kena kalian jumi ki himaru ni
idon ke jingkaman hakani ka jingalam jongni ka sarkar MDA bakin penbiang no yu put usam habai de ni kisnong ki basakta hani kaput jong baro ko wi kamdei tang hani po bahab hima jongni na kanu ka hima ka basakta nu binu kisnong basakta bakin yo ano yo jong put kung kejala jong yu penbiang no yu put usam jong la jong kalau ni kuat ba katkum ki jing sisa baki kot kislah boro katkum ka map ka bangi don itu ki map ti badon ha ka jaka ka joni ka ba la manjur do ko do secretary governor of Assam ke pi mila ka ba na ru snem khat khandai spa life khandai ha ka spotrek bne balai ni indas no tna pe ba ka sarkar ka joni kan pen skam ba ya ka te ka map la manjur do secretary governor of Assam Kumbalong mentahi ki kadai tangka hartali kata kadai ka Bordwar area bat ka to ka Bakhlapara. Misalnya pun tadi kita nampak wat lenti dah lek umno marwa dari jaka jongi bahap po masalaya dari Assam gitu. Pelun jubor di jaka badai happo podar area. Lalu Sabah mukro terter bahdu pangap kan kita hi bahap po elka jong elka kintang di sinong di berong pura kum to rong bak sinong yo sanat kum to tertermo segidang Sabah mukro lepangap segitu di sinong di bedang hap po jing pek jong kita di sinong di bahe don di rang bak dong kum to tertermo gibuni nadu umlepia plentar lo Sebenarnya kita terbun gitu di senang di bahap apa trong elaka hi. Tahu yang geleng juga ngasnya ba. Man su ombai dan manjur kita ka take and give and take policy. Ngasnya kami ha. Tambah ledagan tapi jika ba mo ke na ombai ke song ha jika mo. Ke ledai ko po elaka jina. Tu jika ke badai space border. Di tangki Brizumi, di tangki benar, berjanji sudah, mo. Dengan seban ada orang banlen ayu kita agak kifantik, kono menle kifantik benar. Beri sudah kita, beri benar sudah jom kita, song besar itu juga. Tapi kumsu amba kumangang ne, kedon kita agak medum sua, keput sam medum kita agak cerikindeng, medum kita kolom, medum kita kermi. Kita Kumita lah, negeri aja kan muncul. Mari kita kermiru aslam bahala, lah suam baiklah ayu break dekat Assam, biang medong sedang dekat Assam. Mari kita jadi kendang ruk lah, biang medong sedang dekat Assam. Kumita lah, no, tu ada kifantik kita kermi kita jadi kendang, kita mukoilum, dan lain yang tak pada tapi jika berang sport sini sana dia tang berpenar sudah besar kan harus ke agak jumpa juga sinong kita kerja namar jenis Assam kalau wan tua telah sedua amtang nadu ke sinong kat kasla tafsir kemolbel kini jinsya ki sinong kinde ban long borda pat ka Assam ukam deh ban wan tur wan klun Andrei namar waka jingle don bor plat jangka lektor wat ini senang berang don hapadeng timbat kim blong di border di side border kumbang oi kita kami hap kan bantu kifantek ma jekar gi bad du ndai thai du blong ma kering jika berang de po stin khalia berang de po gi charging ad loy mar berang de po gi charging ad sasul